Isi yararemwe, gusa nyuma y'ukuremwa kw'isi abantu tubaho mu buryo bugiye butandukanye, bumwe cyangwa ubundi. Hari abo usanga babayeho neza, gusa abandi hakaba hari n'abayeho nabi. Ibyo nkunda kuvuga ngo life is change. Hari n'igihe ubayeho neza, gusa ukazisanga ubayeho nabi. Ntawamenya, wasanga wa wundi twirirwa duseka, umwe twirirwa tuvuga yuko byaranze, ejo ariwe twirukiye tutakambira. Nibwo buzima tubayeho. Kuri iyi si habaho ibintu bigiye bitandukanye. Uko habaho ibintu bigiye bitandukanye, ni nuko habaho ibiremwa bitandukanye. Ibyo byo murabizi neza. Mwibutse yuko ari nyir'isawuni, nyir'ijwi, ubufatanye bwa kimonyo niwe ubazaniye. Banza kandi subscribe kuri iyi channel. Ushobora gusanga utarakora subscribe. Kora subscribe, numara gukora subscribe uzi muri comment, kandi comment, numara gukanda comment ukore like ndetse ukore na share kugira ngo n'abandi bataramenya nyir'isawuni, bataramenya Kimonyo TV, umuryango uhugura abantu, umuryango ufungurira abantu mu mutwe, umuryango utuma umuntu yiruhukira mu mutwe. Tubagezeho ibintu byinshi, amakomedi, amafilime, ibiganiro byigisha ku buzima ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ni byiza rero ko wakora subscribe kuri channel utazacikwa. Muranyemerera kuri uyu munsi dutangire story y'umunsi. Reka nsuze Pamela, aho uri hose ukomeze kugubwa neza, ndetse nanasuhuza Kimonyo TV n'abandi mwese mukunda Kimonyo TV. Gusa kuri uyu munsi mureke turebere hamwe, ese ninde muntu wo kwizera, ninde muntu wo kwizerwa. Turabizi neza muri ubu buzima abantu usanga twizera, wa muntu ufata nkaho ataguhemukira, ndetse wa wundi wumva yuko hari ikintu asobanuye mu buzima bwawe, uriya niwe muntu wa mbere unakubabaza. Umwe wumva yuko atakubabaza, umwe bo warafashe nkaho ari hida wawe, uriya muntu burya niwe ukubabaza, ndetse iyo akubabaje bivamo bibi. Ariko wa wundi ubuzi neza ngo azakubabaza, bamwe tutizera, bamwe twirukankana cyane, bamwe tuba twumva batatuzira mu buzima, nibo bantu usanga ahubwo batatukubabaza. Ubaye amahirwe y'uko bakuzira mu buzima, babufata neza, ariko ugasanga uwo wizeye niwe uguhemukiye. Si biterwa n'iki? Muri ubu buzima turakunda ndetse tukanakundwa, ndetse tukanubahwa, ariko se urwo rukundo iyo ugenzuye neza usanga umuntu uba uruhaye, wa wundi wemereye kakuzira mu buzima, uba waragenzuye neza ugasanga atazakubabaza. Ubuzima bufashwe n'ibintu byinshi, gusa hakaba hari inkingi ebyiri zifashe ubuzima bwa muntu, bw'ikiremwa muntu. Inkingi ya mbere, ibyo kurya. Kabiri, urukundo. Ndabisubiramo neza kugira ngo nawe uje kano kanya usobanukirwe. Inkingi ya mbere itugize muri ubu buzima bwa muntu, iya mbere ni urukundo. Kabiri ni ukurya. N'ubundi nubwo mbicurikiranye, ariko n'ubundi byose bihurira kuri ikintu kimwe. Ubu buzima uramutse udafite umuntu ukunda cyangwa se udakundwa, nta kintu ubuzima bwabo bukumariye. Urabizi neza, hari n'abo twumva ngo bariyahuye kubera urukundo. Niyo mpamvu uzumva akenshi nkunda kuvuga ngo jya witondera umuntu ukuzira mu buzima, kuko hari umuntu ukuzira mu buzima ahubwo aje kubwangiza. Ni byiza yuko dutekereza kuri mbere yuko tujya mu rukundo,
ni byiza yuko tureba kure mbere yuko dufata umwanzuro wo gutuma umuntu atwinjira muri ubu buzima bwacu. Ubuzima ni ikintu gigoye cyane kitaba kibonwa na buri umwe wese. Isi ni ibanga ituzi neza batakibarizwa muri ubu buzima, babayeho ubuzima bwabo buranarangira. Nawe aka kanya, nanjye aka kanya tuzabaho, ariko ubuzima bwacu buzagira aho burangire. Ese mu gihe wari ufite ubwo buzima wakoze iki? Kora subscribe ubundi twinjira mu gice cya kabiri nk'ibisanzwe.